Abakunzi bacu mwese ntizere ko mwiriwe neza. Abakunzi bacu nizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye. Reka twongere kandi tubiyegereze mu makuru yacu ya nimugoroba aho tugiye kurebera hamwe amakuru yagiye aranga uyu munsi cyangwa se ari kuvugwa hirya no hino. Hano kuri Humure TV nitwa Byayesu Rwanginabi nije ugiye kubana namwe mu makuru y'uno munsi uyoboye kino kiganiro. Ariko ndi kumwe na timu yose ya Humure TV, Muzehe Jede warahari, Rushimisha ndetse na Freddy mu rwego rwo kugira ngo dufatikanye muri ano makuru tugiye kubagezaho kuburambuye. Amakuru rero yacu araza kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru ya mbere turaza guhera hariya mu Minembwe, niho tuza guhera aho nabonye inkuba yakubise hehe, turaza kubabwira aho biko bimeze, ndetse nabonye na drone yarashe yabo ya Gisegeti aho yashara Minembwe, naho turaje tuhababwire. Turaza kugaruka hano ku ndondo ya za Bijombo tubabwira uko byifashe hano, umutekano ukuntu umeze, tushikano za Gahororo cyangwa se Rurambo tubabwira uko bimeze. Kinshasa naho tuza kuhareka, turaza kureba itsinda ry'abantu ba opoza Gisegeti ibyo bavuze n'iri article ukuntu imeze. Nairobi imyigaragambyo yakomeje kuba myinshi cyane hariya Nairobi, uko byifashe turaza kubabwira uko byifashe ni menshi. Ndetse nano muri Amerika hari amategeko yagiye asohoka bikurikiranye na Ebola, yakomeje kuba Ebola ahantu hose. Ubuzima bw'ahanga muri plane naho turaza kureba ukuntu bimeze bitewe n'iyi Ebola yabaye, kubera ko ubuzima cyane babukeshaga hano hano ku mupaka w'u Rwanda. Turaje twinjire mu makuru gahoro gahoro. Mwebwe gusa icyo musabwa ni ugukora subscribe ndetse no kubana natwe mugasharinga link yacu. Reka ntangire niyegereza abagenzi banje tuza gufatikanya hano mu makuru, abo tuza kubana mu rwego rwo kugira ngo tubashikirizeho ibiri kuvugwa hirya no hino. Reka dutangire na Freddy komera. Urakomeye cyane. Mwiriwe neza na amahoro? Aturaho ni mandamano gusa ariko na amahoro. Kwa ngayo satara yanyu ndagira ngo mwe mwigumiye mu mazu. Ariko hari igihe nyine tugira ingaruka mu buryo cyangwa se ubundi. Ya ndabizi kuko mwe bwa ngo ari par jour. Rushimisha mwiriwe? Mwiriwe neza mwana Byayesu. Na amahoro mumeze neza? Na amahoro yo kwirirwa mu nzu, mandamano zatugize nk'abageni bakera. Muzama rimwe nibibara kubundi ni byiza bizo bituma umuntu aruhuka. Nda cyiza cya mandamano byose ni bibi gusa nta byiza biri. Mzehe giwe yashitse, mzehe muraho, mzehe yabonye kaho se akabona ibyo arabizi. Muraho mwiriwe? Mwiriwe neza mwiriwe. Ndagira ngo yamandamana aho ngaho ntaco yagutwaye. Utogira icyo atwarwa n'amandamano, twese simbora uyuzi saho ngaho se mu karima k'igikoni. Aha, ndabizi se. Hari utijanditse mu muhanda nk'ipine wokora iki? Ese buriya niko biza bigenda? Niko nyine. Nuko rero reka tutangire amakuru yacu. Turahere mu Minembwe cyangwa tuyahereye ku ndondo yo. Reka duhere ku ndondo tugenda tugana mu Minembwe. Reka dutangire tubabwira amakuru ari hano ku ndondo ya za Rurambo. Abo twaganiriye nabo hano muri aka gace ka Rurambo batubwiye ko ukora amahoro, bameze neza, nta kibazo, umutekano ni wose mu buryo bumwe n'ubundi muri aka gace na amahoro. Aha narababwiye ngo niho honyine agace kamwe abanyamurenge bagira hariya gafite amahoro, cyangwa se abanyamurenge baturiye gafite amahoro. Mu duce twose abanyamurenge baturiye niho honyine hari amahoro gusa. Ahandi ni kuri indondo yindi ya za Bijombo. Indondo ya Bijombo aho twaganiriye nabonye abantu benshi bakomeje kumbaza ngo se makuru ya indondo ya Bijombo bimeze gute. Rushimisha niwe wakurikiranye aya makuru ya Bijombo, bimeze gute muri aka karere ka Bijombo? Urakoze bwana munyamakuru, koko nkuko waruvuze. Byakomeje kuvugwa ndetse binandikwa na benshi, binavugwa na benshi, bakomeza kuvuga ko ku ndondo ya Bijombo hari ababihereye ejo bavuga ko barwanye muri biriya bice bya za Mitamba. Ariko twebwe twakomeje gukurikirana amakuru, tuvugana n'abantu bari hariya, baza kuduhamiriza neza ko nta ntambara yigeze iba, yaba ari ejo yaba ari uyu munsi. Gusa abagizi ba nabi baraboneka mu duce tumwe na tumwe,
aho bita mu Buhonde baragaragara, aho bita mu Mitamba naho bakagaragara, ariko bahamaze igihe no mu nkuru zo hambere twarabivuze ko bahamaze igihe baboneka, ariko mu buryo bwo kurwana ntabwo bigeze barwana. Icyo kintu abantu benshi bakomeje kukibaza, ni nabyo dushaka kugira ngo tubasobanurire neza, kuko twabikurikiranye kugira ngo tumenye ukuri kwabyo. Tuza gusanga ari amakuru gusa, ntabwo bararwana, nta nubwo bashamiranye, bahamaze iminsi baharereta, usibye ko icyo cyonyine ni muri bimwe bibuza amahoro. Iyo abaturage baba bari hariya kera bazi aho umwanzi ari, bituma basa n'abatisanzuye ngo bidagadure, ariko nta ntambara yahabaye, nta n'ubushamirane buri hafi mu buryo abantu bakomeje kubivuga bavuga ngo ko barashamiranye, ko bararebana y'ingwe. Ntabwo bashamiranye, yaduyi ari kure n'abandi bakaba mu bindi bice byabo bahamaze igihe. Rero muri Bijombo ni uko twavuga ko ari amahoro, niyo hariho ibyo byose nyine byabo banzi barereta mu marango, ariko kuri none hari akiri amahoro. Bwana munyamakuru, intambara iheruka ryari hera cyangwa se sinica gihe barashwe bakamanuka, cyangwa ari bundi intambara yageze kwa muri kariya gace gukurikirana cyane? Hari intambara yahari bacagiye bazamutse bagatera za Murambya na za Kajembwe, turiya duce nyine, ndetse bagera mu mihana barangiza ibintu byinshi, baza kuraswa barahindukizwa baramanurwa, ndetse bika za Kirungwa. Niyo ntambara yabaye, bakomeje kugenda biranforsa nyine, bakagaruka bakazamuka bakarenga hariya, nibo babo barereta hariya za Buhonde na za Mitamba. Ariko kuva ya ntambara yabaye ya mbere, nta yindi ntambara yasubiye kuba hariya muri Bijombo. Bwana munyamakuru, we wakurikiranye amakuru se, hariya hoba habayeho isoko se zirarema bisanzwe cyangwa bimeze gute, cyangwa n'iriya soko ya za Bijombo gusa? Isoko n'iriya ya za Bijombo, kuko iyindi yabaga mu Mitamba niyo yari isoko yaremaga. Urabona yaremaga n'abantu bavuye za Kirungwa n'Ibuvira. Rero kuba bariya abanzi bari hariya mu Mitamba nyine n'ahariya mu Buhonde, ni hamwe n'utuyira nyine baba bafunga twinuka tw'abantu bavepfo, noneho bituma iyi soko y'akazi rimwe itagikora. Ubu abantu bo muri Bijombo basigaye bakoresha cyane isoko yahariya mu Bijombo yo kuwa gatanu ushize yararemye neza. Ubwo dutegereje kuri uyu wa gatanu, ariko tubaye tugejeje kuwa gatanu bikimeze gutya, nta cyayibuza kurema, kuko n'ubundi niyirema ari uko ariko bimeze. Bwana munyamakuru, Rakoze cyane kudukurikiranira amakuru y'ahanga ku ndondo ya za Bijombo. Reka rero dutambuke kuri ndondo ya za Mikenke. Ukuye bira bitero byahabaye bya drone ubushize, byarashe inka z'abanyamurenge zari ziri hariya hafi, nta bindi bitero birahaba. Abo twaganire batubwiye kuko ari amahoro muri biriya bice bya za Mikenke, nta kibazo muri kariya gace. Hanyuma mu Minembwe rero, mu Minembwe haravugwa amakuru menshi, ariko reka duhere kuri aya ngaya. Murabona ko ahantu muri kubona abagabo bari kuganira bavuga bashima. Iyi ni inkuru nahawe n'abayobozi bamwe ba gakondo batubwiye amakuru, ndetse murabona ko bari gutemanya. Aha ni abagabo n'abagore bashimiraga gakondo yari ibikorwa yakoze byo gutanga ibyo kurya hariya mu gace ka Minembwe. Bakaba baratanze mu mihana ikurikira, bagenda babitanga mu duce dutandukanye. Nagerageje gushaka abayobozi ariko sinabafatisha neza kugira ngo bampeze uko bimeze, ariko abaturage babonye ibi byo kurya sofa cyangwa se kuri ubu ngubu ni abaturage ba Bidegu, ba Mikenke, Irundu na Karingi. Abandi rero bafite kuba bapokera, uri kumva, bafite kuba bapokera mbese bagiye babigira ibyiciro, bagenda bafata imihana kugira ngo bazabakwize bose kandi babaheze ibyo kurya. Ahangaha rero bashimira, urabona abantu ni benshi cyane bari baje, so bamaze kwakira ubu butumwa bwa gakondo, baje gushimira gakondo babicishije ku makamera nyine, bavuga kuko bagize neza. Kuko ibi bintu abantu baza bavuga ntabwo ari ibintu gusa tuvuga hano kunani, ariko reka dufate umwanya dushimire ubumwe bw'abanyamurenge bose hamwe mu rwego rwo kugira ngo babashe guturisha bari abantu bari hariya Minembwe. Murabizi ko bagize iminsi muri blocks. Rero turashimye kuri no mihana already, urabona ko ni imihana 4 yamaze kuronka ibyo kurya cyangwa se bagize icyo bakora bijanye n'amafu byenda bagiye batanga muri turaduce. Abo twaganiriye rero ndaza kumufatisha umukuru wa gakondo aza kutubwira uko byifashe mu bantu bahawe bino bintu n'abandi giye bateganyijwe gukora,
ariko batubwiye kuko ari vuba nabo bagiye kubona ibyo barya. Ahangaha twari tugeze muri vie humanitaire cyangwa se mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ayandi makuru rero dufite ni vie sécuritaire cyangwa se amakuru y'intambara y'umutekano uko byifashe rero muri kariya gace. Ijoro ry'ejo umwanzi yararashe arasa hano za Bidego akoresheje drone, ararasa pe ne kurya kwiwe mubizi, azarasa akoresheje amadrone ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni nyuma yaho barwanye bagaragaje kwa divasinga intambara ya hano hasi biza kwinanira. Imaze kunanirwa rero ubu nyine intambara yasa niyimukiye hejuru cyangwa se bakoresheje drone kuko baturabikora. Amakuru dufite rero dukesha abantu bahari mu Minembwe batubwiye kuko barashe yariya za Bidego, ariko nabo hari amakuru bambwiye ko inkuba yakubise ikubita muri kariya gace, yakubise za Gakenke kandi ko bari ivovota. Hari n'abari bambwiye umusore ngo kuri Pwenze, ariko naje kubaza kuri Pwenze nsanga ni ngaho atari byo, atari ko bimeze. No kuri Karongi, kuri Karongi naho yahakubise abantu ko bari ivovota, kandi gisigaye kituma menya kuko rerema nyine yabakozemo nuko nza mbona Kongora ataka azaya amataka akamataka, ndetse nabonye n'amaudio menshi yagiye acicikana hirya no hino y'ukuntu bakubititse. Iriya ntambara y'ubushize bari baje bashaka kwa divasinga baragerageje ntibyakunda, barakubitwa nabi, none ubu nyine noneho bakubiswe nabi cyane. Yitse inkuba yango yamayika hasi, amare irabanza irito. Ariko musarire muzee Jedewe, kera abantu bakazavuga inkuba abantu bakagira ko none mutasiga akunda ngiriya nkuba y'igumeze gakubita hariya, kandi abantu barayitinyaga ngo isake, umvaga ngo inkuba iriya ntabwo yari yabana y'inkuba nyako, karacara agatavu kayo, ariko umunsi zo byagira neza. Iriya yitwa umwami w'ikirere. Ubu ngubu erega gusa nyine akanyafu kose gakubise umwanzi ubona kanoze, ndetse ukazubona ndigahaye kika ku mubiri, ariko nibikunda neza neza iminsi yayo iyo bishabishira uzabona za nyina. Ntiwibuka ko Imana yayo baza iyo yaramubaje ngo ese azi ibyana by'inkuba bizabikinira, bivuga ko hari byasana bya nyina. Igihe ibyana bikinye ni ukuvuga ko haba n'ibindi bikuze by'imisoro. Buriya hariya rero igituma abantu bashima ni uko baba barabahangayikishije cyane. Iyo umuntu yakubabaje igihe kirekire none nawe ukaza kugira amahirwe ukabona hababara, ya mibabaro y'ubona isa naho idafashe nyine yayo n'igihwayihwayi wa mugabo yavuze mu gitabo Pawulo. Ariko rero kari umugabo kaba karundi iyo ukoze hasi ngo bisa n'undi gutera ibuye. Reka turebe niyenda nabo bazaruha amatoze babone icyabakangara, kandi kugeza ubu ngubu niyenda nabo batangiye kumva ko na nyina wundi abyara umuhungu kandi hakiri n'imbeba nawe yaba ari umwana munyamakuru. Kandi za Gakenke gakurira ngo abarundi nibo benshi bari hariya muri kariya gace, kandi ngo yitse ejo bundi uko baza basabisha kuvuga ngo baze gufata ngimayiti zabo. Ejo bundi bari baje gutera bikoranyije hariya Bwana Rushimisho, ziko baza basaba gahusha. None iyi nkuba ko yabakuse none baraja he? Aba barundi bari guhonera hariya mugani wabo niki cyane basuye iwabo bagaheza abanyamurenge umutekano. Urakoze cyane Bwana munyamakuru kuri icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo bariya bahaye bapfa 90% nabo bapfa batazi icyo bazira. Ni ukuvuga ngo bashebuje bariya bagabo barimo Ndayishimiye nyine na Bagisegeti bafashe umugambi wabo w'ubucuruzi mu buryo nka Ndayishimiye bariya basirikari b'abarundi bahaye bagwa hariya ibihumbi n'ibihumbi. Ni ubucuruzi bwiwe bumwijiriza ku giti cyiwe, dore ko n'igihugu cyiwe n'ubundi kidatera imbere n'ayo mafaranga yishugwa cyangwa se ayo mabuye y'agaciro yishugwa, nta kintu na kimwe agaragaza mu gihugu. Rero bishatse kwerekana ko ibikorwa byose hariya bariya bose bahaye bapfa, kuko warubajije ngo ko baraziriki bakwitahiye bagasubira iwabo.
ntibafite aho bataha baja. Ni ukuvuga ngo bamaze kugurishwa nabo niyo twicara tuvuga gutya bariya bashebuja ko bararya amafaranga abana bahaye bapfa sibo bababyaye babo bibereye ku mashuri mu bihugu bikomakomeye birimo umutekano 100%, bagacuruza amaraso y'abana b'abana. Ni ubugome baba bakora kuko iyo urebye ukareba nka bariya banyapolitike batavuga rumwe na leta nko mu Burundi ku rugero, nta munsi wijana baticaye ngo bakome batake batakambe babaza ubuyobozi bwabo babaza ati aba bana bacu ko baraziriki. Iyo usubiye mu gihugu cya Kongo ejo bundi twari ko tuvuga inkuru yabari abasirikare 58 bakatiwe Kisangane ejo bundi bagezaho barakambye banga kuja kurwana barasa hejuru bakora ikintu cya manifestation cyo kugaragaza ko ibyo bapfira n'ubundi ntibabizi bahora barengana bagashogwa mu ntambara y'ubucuruzi. Si rimwe si kabiri tubivuga, wabonye nejo bundi Gisegeta bivuga aravuga ngo nta gihugu gishobora kuja mu matora kiri mu ntambara. Kuri ibyo ni tukavuga ko ari zanzira ziwe n'ubundi atabashaka kuva ku butegetsi, yamara kudashaka kuva ku butegetsi abafabo abari protection yiwe yo kugira ngo akomeze abe mu butegetsi. Rero ibintu nk'ibyo barapfa kandi bakatwica, ugasanga rimwe na rimwe ku mpande zombi zirimo abarengana batazi ibyo bahaye kuzira. Mu Burundi amagereza yaruzuye, barafunze bararoha barareka bafunga abantu banze kuja ku Rwanda babaza ngo ko turaja gupfira iki. uravugira gereza ya Gitega? Uravuga bari abagabo bafunzwe Gitega se? Hari abafungiwe Gitega, hari abagiye bafatwa bakajanwa muri prison ya Gitega, niyo imaze kuba nk'i Rwanda namo niko navuga. Abasirikare benshi bagiye banga kuja ku Rwanda. Aho muri Kongo wabonye ejo bundi bahaye babakatira. Ni ukuvuga ngo n'ubundi nabo muri bo abana babo benshi bararengana. Ni nayo mpamvu twicara tuvuga ngo abarundi bakagombye guhaguruka bagakora imyigaragambyo bakagaragaza umubabaro wabo bakava mu guceceka no kurenganyirizwa abana no gupfusha batanabishaka. Tibohaguruka hariya hariho imbonera kure zo bamarira umunani. Twabonye ko ejo bundi bayigize n'ubundi ko barashira aho kugira ngo bapfe bacecetse n'ubundi ufite kukwica aho guceceka ngo utega amaboko wakomi induru nimba hari n'uwo gutabara agatabara. Icyo nicyo kintu kihabaye bazira bwana munyamakuru. Icyo ngicyo cyo kiragoye. Twabonye ejo bundi ko 2015 bageze ngo bagumuke bakabarasa bakazama babasheringamo abaturage babarasa. Herega yari ibintu bimwe bidakinishwa ko hari kumonera kure. Kurumva nuko se tuvuga ngo ababyeyi babo batazi ko abana bari ariko ga twebwe abanyamurenge hara mu Minembwe ntidukeneye areya magufwa y'abari abana b'abarundi bari hari. Ntidukeneye kubona niki abarundi cyane kituma baza kwica abanyamurenge. None ko bahashiriye niki ko baraziriki rushimye kuvuga ngo icyo bazira abenshi. Ni ukuvuga ngo uzi bwana munyamakuru itegeko rya gisirikare buri gihe aba victime baba abantu bo hasi. Uzi ko habe n'iriya migozi bashira mu muhanda nk'abari abazarendo bakora muri plane, ziriya faranga zirakusanywa zikaja kuri ba Kamama zikaja kuri ba Ngoma Nzito bayakutumba nibo barya. Hagera igihe cyo kuja kuri front iyo baja ku rugamba bagasigara inyuma bagasigarana ibyombo abana b'abandi bagaja gupfa. Nicyo kiri mu gukorwa rero mu Burundi, nicyo cyagikorwa no muri FARDC. Ni ukuvuga ngo leta y'u Burundi yamaze kugenda irya isangira n'abariya bagaswari baratuza n'abandi bari muri urwo rwego. Noneho basheta abasirikare kuja gupfa niyo bahaye batwica. Twebwe dufite icyo tuhaye tuzira kandi kirazwi ko turazira uko dusa kandi n'upfuye wacu abapfuye ahayirwanaho arwanira n'uburenganzira bwe n'ukuri kwe. Ariko bano barundi bahaye bapfa abato bose abenshi ko baricwa na bashebuja ko babadandaje bakagombye guhaguruka nabo mu gihugu cyabo bakaragaragaza akarengane bakavuga ukuri n'ubundi ko barapfa kandi ko barashira. Nyuma y'ejo aho habaye drone yarashe hariya ndavuga iyi ngiyi ya CH4 irasa hariya mu Minembwe bongeye kandi sinabwabuza aya makuru yo mu gitondo sinumvishe mwayagarutseho amakuru avuga kuko basuye kandi gutera.
bari baziga ngo banetralije, bari bazi ngo arico bakoze kandi ntaca special. Uzi ukuntu bakubiswe muri biriya bike. Noneho uyu munsi kandi barongera kandi ngo bagiye gutera ahangaza Bidego. Uzamasura kandi zirakatazije wabo. Zagakenke kabisa nje umuntu wambwiye amakuru. Ni nkaho byakunze. Kuko muzehe nivuga ngo byakunze ndi kuvuga mu rwego rwa muzehe. Kuko gibaza amavuga ngo reka bumve. Ngaha avuga mu rwawe uko uzubavugira. Oya nje nzavuga ngo barundi ni basubireyo bareke kumva nkuko uzuvuga. Cyane. Basubireyo ndi taco dupfa. Ari ahandi Gakenge. Ni munsi irango rya Nyaruhinga, hakaba munsi yo kuwindondo nona na Gasobwe na nani na Nyamabuguma. Hakaba kwishamba ry'urugano bari bamaze kurihinga barituruka hirya abandi hino, ariko nanone haracari isunzu rinini nyine ry'imigano myinshi cyane. Noneho kugira ngo bazemeze yuko ngo hari aho bafashe bakubabwira bataho ni mugendaga mwifotoreze mu muhana wa Gakenke tubone ko mwafashe igihugu. Baseruka bashebuja bakabita abanyamurenge, bakavuga ati ngabara abanyamurenge barasuye baragaragaye muri ya mihana yabo, bakamaga barambikamo drone. Nuko niko drone ziri mu gukora buriya ngo ziba zaje zije gusenya no kurangiza utwihorera. None ga ako kantu baragakorera ubusa nyine, niba bakeneye ngo bakomeze babe mu majamba nk'ingagi. Sinzi nayo ko bakiyabayemo, urumva nta bibwira bigenda hariya nabo barahakubitikiye kabisa. Kandi nk'uko mugenzi waje yaravuye kuvuga, tunagarutse ku makuru nyayo, hariya bari abantu bafite ikibazo kabisa très sérieux. Bari abahungu b'abarundi baza gupfira hariya, barapfa barengana, barapfa bazira ibyo batazi. Nico gituma kugezana n'iyi saha bagifite gupfa cyane, kuko inyungu za Neva uzamwumve niyo avuga ukuntu yari ibyo kurya byinshi, avuga ukuntu arya inkoko, avuga ukuntu ngo afite abana bawe biga guteka ngo azarya. Ubwo se inda y'umworera nk'iriya kurabona ko yahetswa n'iki? Abarundi ntibagire bigira inama ababyeyi babyaye be kurangirira abana babo ngo yo gushirira hariya kuri iriya misozi ya Mirembe. Ntayo bazafata kuko ntibazahafataga imisozi yarangiye. Kandi nibatera amashyamba ngo bakore bya bindi by'iwabo bavuze ngo buri muntu atera amavoka, kuvuga ngo bazahagere ari uko bagiye kuza n'amazu ubwayo bazarinda se babanze bubake babone kwigaragaza. Amazu barayamaze kugira nabo Neva butarahagera ngo bamenye ngo hani Gakenke bageze. Sinzi icyo bazamwereka, ariko rero bari abantu nabo mu bararengana bwana Nyamakuru. Uzi ko mu makuru uwo muntu wambwiye amakuru yambwiye, ariko bagize iminsi bangiriza, yambwiye ngo aha mu Bidegu wewe zenda uhazi ngo nta nzu nimwe ikiriho ibati nimwe batararasa. Ni ukuvuga ngo amazu yose ukuntu yanganaga yose yarasenywe. Ahangaha Irundu naho haragerereye, ahantu harasigaye amazu makeya nahangaha za Gakenke, ariko naho bagize iminsi. Ubu niyo mpamvu usigaye wumva buri gihe ngo barashe mu Gakenke gutyo na gutyo. Urikumva? Niriya ntuze niriya nzu barashe iriya y'Imana ntuze uriya butayu, nawe nukubera ko babonyeho ibati. Ngo baragerageje bari gushaka buriya ngo drone ngo ntizirasanga umuntu wawe ugenda, ngo zira drone baza bakoresha ngo zazirasa umuntu uhagaze, ngo zaziza ngo zabashika hejuru ngo bagakomeza ati ntiyorasa. Uri kumva ukuntu basiga ati drone ni nkaho bayitsinze. Niyo mpamvu sigaho babona ikarasi kabomora amazu gusa n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo. Bari kwangiriza ibintu byinshi hariya, ariko nabo noneho bakozwe cyane hariya za Gakenke ho kabisa na kuri Karongi bahakozwemo kabisa. Ayo niyo makuru ari kuvugwa hariya. Urumva ko
urumva ko ni ibintu bitaboroheye, nabo niyo baza baje kwica ariko nabo bahasiga agatwe. Ndetse hari bamwe bazatubwira ati bari no mu kuyiba bakayatwara bakajanira ababembe, ibintu ngibyo. Ariko uko niko byifashe mu gace ka Minembwe. Ayo niyo makuru ari kuhavugwa, ariko amakuru cyane twishimiye nuko abaturage babonye ibyo kurya by'ukuri. Ni ibintu bibabaje, ariko turashima Imana kuko gakondo iticaye cyangwa se idacecetse. N'abandi bose bagenda batanga, nk'iyo tuvuze gakondo ni iriya 20 yawe watanze, cyangwa se iriya contribution yawe utanga y'amahoro, cyangwa se ya mutualite y'ahantu uri, mu rwego rwo kugira ngo dufashe abantu biwacu bari muri kare ya gace. Turabashimira cyane. Hanyuma rero reka tugaruke aha muri plane. Ubuzima bukomeje kugorana bitewe n'inzira zibiri, bitewe n'ukuntu abantu habaye abantu benshi. Aha muri plane nyuma yaho bari abantu baviriye Uvira bakaza bakacumbika hariya, ubuzima bwatangiye guhenda. Noneho uyu nyine rero abandi bose bari mu Ruvunge bari hehe, barimutse baza hariya za Kamanyura, bahimukana n'ibintu byose. Kuri ubu ngubu habaye cloud, habaye urucucike rw'abantu. Ejo bundi twaganiriye na perezida, mwumvishe ukuntu yadatubwira ko n'ibyo kurya, kuvuga ngo n'ibyo kurya kuja guhaha basigaye bashabuka bakaja mu Rwanda. None habayeho icyago cya corona, cyanduza cya Ebola. Nabonye amaze gupfa abantu 187, ngira ngo ni 187 Freddy. Nimba ntibeshe mu ibara 189. Urumva kuko naho ngaho ntawo genda babiri nibo nari niteranyije umubare wa nyuma niho naza nibagirwa. Nukuvuga ngo aba bantu ikibazo cyabaye cyagize ingaruka zikomeye ku baturage bose bari hariya za Bukavu na Goma. Hanyuma none ngo gishika mu Kamanyura bitewe n'ubuzima barimo buza gukomera mu buryo via humanitaire, naho biza kugorana bitewe n'ibyo kurya kubera ko abantu ari benshi. Kandi murabizi kuko abantu bariya batura bafite ubuzima bwa to du jour. Umva kuko ntago byifashe neza muri kare ya gace kariya Kamanyura, kubera ko bamaze kera kuhafunga. Ndetse na za Goma na za Bukavu murabizi ko babayeho kubera kuja bukagugura ibintu hariya bakaza bakabigurisha badandaza ibintu ngibyo. Hanyuma rero reka tuve ahangaha za Kamanyura dukomereze mu gace area za Kinshasa. Kinshasa, Freddy, niwe waduteguriye amakuru ya Kinshasa, yaba bantu babaopoza bagisegete ngo byifashe guterera. Urakoze cyane, murakoze neza kabisa kugaruka ku makuru yo mu Burasirazuba no kugezaho abantu update. Hanyuma rero Kinshasa uyu munsi ku itariki 19 twagiye tubigarukaho tubabwira ko mu mugwa mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi hari hateguwe inama iza guhuza abaopoza cyangwa se ibikomerezwa muri politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi rero zashize biraba, umunsi uragera, aba banyapolitiki barahura bakora inama. Ni inama rero yitabiriwe n'abantu benshi batandukanye, gusa yari iyobowe n'abagabo bakomeye bagera kuri 5 barimo witwa Martin Fayulu, akaba ari umuyobozi w'ishaka rya ECD, akaba kandi ari inama yitabiriwe na Moise Katumbi, umuyobozi w'ishaka Ensemble, ndetse na Jean-Marc Kabunda, nawe akaba akuriye ishaka ni ASH, ndetse n'uwitwa Delice Sanga nawe akaba akuriye ishaka gita Envol, ndetse na Matata Mponyo wa LGD. Aba rero bahuriye mu mugwa mukuru w'Kinshasa, aho bari bafite insanganyamatsiko cyangwa se intego y'uyu munsi nta yindi yari iyo kurwanya umugambi wo guhindura itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryashinzwe mu mwaka 2006. Ibi rero bikurikira rero ibyo Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi yagize iminsi atangaza, cyangwa se bose n'ishaka rya UDPS bagize iminsi bari muri gahunda yo guhindura rino tegeko nshinga. Hanyuma rero abanyapolitike baravuze ngo itegeko rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo rigomba guhinduka, nta cabaye, bagomba kwishyira hamwe bagashora imbaraga mu kurwanya rino tegeko. Hanyuma rero umwanzuro waje gufatwa muri iyi nama, bashinze ihuriro bise ngo ni C64, cyangwa se mbese ni nko kurwanya iri tegeko rigiye guhindurwa
rya 64 rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri tegeko rero atese rivuga iki? Ni tegeko rivuga ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko byagenda kose ntabwo yemerewe kurenza manda zigera kuri 2 arizo myaka 10 yagenewe n'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko rero Perezida wa Kongo Tshisekedi akomeje kubigarukaho ndetse n'ishyaka rye baraba Kabuya ariwe uyoboye ishaka rya UDPS bakomeje kuvuga ngo bazahindura iriya tegeko nshinga, abanyapolitike rero baravuze ngo ibingibi ntabwo bigomba kuba abakongomani barebera cyane cyane bya bikomerezwa byo muri politike. Baravuga ngo tugomba kugira icyo tubikozeho. Ariyo mpamvu rero uyu munsi bari bateguye inama ikaba yabaye, bakaba bafashe umwanzuro wo kurwanya rino tegeko nshinga. Igikomeye cyane basa n'abari kurwanya n'urwitwazo rwa Tshisekedi rw'intambara, n'urwitwazo rwa Tshisekedi rw'ukuntu akomeze ayobore mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ari kwitwaza intambara adashaka kumara kugira ngo akomeze yiyongere manda. Nyamara mu itegeko nshinga rya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitemewe ko uwo ari we wese cyangwa se umukongomani wese cyangwa se perezida wa Kongo atagomba kurenza manda zigera kuri 2. N'ayo makuru bana munyamakuru akomeje kuvuga ari Kinshasa abagabo bagera kuri 5, ariko kandi yari yitabiriwe n'abandi bakongomani, ndavuga abari mu nzego zitandukanye cyangwa se abandi batari mu buyobozi, ariko abayobozi bakuru b'amashaka barimo n'ubutegetsi nibo bari babihurije hamwe kugira ngo barwanye icyo gitekerezo bana munyamakuru. Urabona icyo kintu gishobora kuba cyagira icyo gitanga k'umusaruro bwana Mzee Gedeon? Urabona ko ari ikintu gishobora kuba cyahindura mu rwego rw'uko byenda Gisegeta adashobora kuba yahindura iri tegeko nshinga? Buriya Tshisekedi niwe wazanye intambara zose zihariya muri Kongo. Ubwo ngubwo iriya ni iyindi nayo ya kabiri agiye kwizanira, kandi hariya harasana kurya bavuga ngo ibuhara ntagara havuga abagabo ntihavuga umugabo. Bariya bose ni abari bifatikanije nawe ku buryo bwo kumushiga, kandi nta bwami butagira amashyiga. Bariya nibo yari ahagazeho. Ikigaragara cyo muri biriya kabiswe n'aho afite amafaranga menshi, afite n'aho yagiye ayatanga kugira ngo bazamuhagarareho. Hari aho ibyo bamuhagararira hakabaho n'ibindi batamuhagararaho nabo bashobora kumuzibukira. Ariko ikiriho cyo niba amashije akafora cyane ngo mupaka kiriya kintu kibe, azabona intambara zizamugora cyane, natanemera no kuvaho ku neza noneho azavaho ku nabi bwana munyamakuru. Kiriya cyo kirashoboka cyane. Ushingiye kuki bwana Rushimisha byenda nawe nimba wunganira Mzee kuri iki kintu uzenda avuga? Urakoze kuri icyo kibazo warubajije Mzee, reka nanje nurunganireho bukeya. Ni ukuvuga ngo biriya icyo bigaragaza ni iki? Ni ukuvuga ngo ko birakomeza kugaragaza icyambere bihishura ni Gisegeti kugira ngo n'abatamuzi bamumenye, n'abamuzi bamwubararaho bibatera isoni, kuko Mzee yaravuze ngo ariya yari amashigaye, ziriya n'imbaraga zifite ibihumbi n'ibihumbi by'abayoboke b'abakongomani. Kuba rero bahagurutse kurwanya kiriya kintu, kandi mu kuri guhari duhora tubivuga tukanabisubiramo, iyi ntambara ya Gisegeti 99% niko nabivuga, ni ukuvuga ngo ishingiye mu buryo bwo kugerageza gukomeza kuba ku butegetsi adatsimburwa, cyangwa se gukomeza kwiha amamanda menshi arenzayo itegeko nshinga rimwemerera. Ni nayo mpamvu yakomeje avuga ko amatora atagomba kuba mu ntambara. Izo ntambara rero yari yaraziteguye kugira ngo amatora azarindagera zitararangira, ibe protection imwe izamufasha gukomeza kuba ku butegetsi. Abona ntihayipasa, yinjira mu yindi yo guhindura constitution kugira ngo imwemerere kwitoza. Noneho yinjiye mu yo guhindura constitution ngo imwemerere kwitoza, niyo yahise provoka ibi aba banyapolitike bandi bibikomerezwa bindi byari biri mu gihugu bifite n'abayoboke benshi bamaze guhaguruka bavuga ngo ibi nabyo ntitubyemere. Ni ukuvuga ngo zari inzira zibiri yari yarateguye. Ubu ni ukuvuga ngo Gisegeti afite amahitamo abiri. Arahitamo kugira ngo akomeze igihugu cyose agitezemo intambara kuko yagiteje n'ubundi,
no mu mareje yarasigaye yitaga ko ari n'amahoro n'iyimvukire z'aba bagabo nabo bahagurutse barwanirira itegeko nshinga arahitamo kurwana nabo cyangwa ahitemo kubemerera ace bugufi yemera soze manda neza kandi mumbone uwitegereje kuko ari byo yaharaniye iyi myaka yose 10 atigeze akorera igihugu imyaka 10 yarishize aha yakorera manda ya gatatu ni ukuvuga ngo nawe bigaragaza neza ko ataraba tayari kuba yarekura byerekana ko igihugu yenda kugishira mu ntambara noneho ikubye kabiri icyo yayishoyemo noneho rero icyo bigiye gutanga niki birereka isi gisegete uwari we niyo babizi Trump yigeze kuvuga ubushize aravuga ngo ikibazo cya Kongo ntabwo gikubiye mu ntambara gusa iri hariya muri este no mu buyobozi buri muri Kinshasa harimo ikibazo c'imiyoborere mibi ituma biriya byose bibi noneho niba Perezida Trump yarabivuze gutyo kuri noneho n'utabyumvaga gutyo n'utabibonaga gutyo agiye kubibona usibye niyenda birengagiza kuko muzeye yaravuze abo yagiyeho amafaranga birengagiza yabakubiseho igihome c'amafaranga ku maso yabo abo nibo badashmasha kubona ibyo ahayakora ariko muri rusange ukuri kuragaragara noneho kugiye kuja hanze cyane n'abariya batavugaga bagiye guhaguruka bavuge n'ibindi bibi akomeje gukorera muri za Kinshasa zari bihishe bwana Munyoko ariko itegeko tinga niwe ugomba kurihinduza kandi nushobora ko warishiraho kubera ko niwe uyoboye kuri ubu ngubu itegeko nshinga niryo rimushiraho ahubwo si urishiraho itegeko nshinga rishigwaho n'abaturage rero kuvuga ngo agire kuri none haguruka agiye guhindura akantu kamwe gusa kamuha opportunité yo gutwara ni ikintu gifite guhagurukirwa n'abaturage bakabigwanya ni nayo mpamvu ubona bari abanyapolitike bahagurutse suko badafite itegeko ribarengera ryemerera umuturage kwamagana mu gihe hagiye guhindurwa itegeko nshinga rihindurwa ku nyungu z'umuntu w'umuyobozi nka perezida nico gintu rero bahaye bahagararaho itegeko nshinga n'ijye umuturage niwe ugomba kurihindura rero igihe umuturage atarabyumva yoba kuri none gisegeta akora kampanye mu baturage abumvise impamvu ashaka kurihindura nawe kugira gusa ngo arihindura asubireho ntabwo bimwemerera ntabwo ari ushiraho itegeko nshinga ahubwo itegeko nshinga niryo rimushiraho bwana ariko nabonye abakuru b'amaprovince bamwe na bamwe bagiye babyemeza yego ni ukuvuga ngo afite parti politike yiwe ya IDPS IDPS rero ni ukuvuga ngo ni parti politike yiwe itegerezwa gusutena ibyo ahayategura byose ni ukuvuga ngo abo bantu ntiyababura ari ku butegetsi afite abagura afite abari muri parti politike yiwe basangiye kwiba ni ukuvuga ngo ni shene y'abantu ariko rero ikigaragaza majorite ni abatavuga rumwe na leta bafite igikundi cyabo abarwanira kubaho kwabo bafite igikundi cyabo byerekana ko neza niyo hari abamushigikiye batazaba benshi gusumba abarwanya icyo kintu cy'uko ahindura itegeko kuko n'ubundi habe n'aba bitwa ngo baramushigikiye nabiruka inyuma y'utunyungu duto ariko mu kuri guhari yishe igihugu aragisenya ageze imyaka 10 nta kantu n'akamwe uyu munsi byaza kuba ari perezida w'ibindi bihugu yari kuba yamurika imihanda akavuga ngo nakoze imihanda iyi n'iyi yari kuba yereka amashuri yari kuba yerekana amavuriro yagiye yubaka ahatandukanye noneho bikaba byanabwira n'abaturage ngo nimuhindure constitution kore niki ntararangiza ariko barahindura constitution kuri iki yica basigaye atarica ngo karabishira mu ngiro ngo karirukana abanyarwanda nica ahora avuga nabo mu myaka 10 bamaze kubona ko ariko kuravuga gutyo ahubwo ko namara n'itangazo tuza gusesengura byenda mu kandi kanya cyangwa se mu makuru akurikiraho ko nabona n'abanyamurenge bari Kinshasa bishize hamwe baje gushema kuko barimo barberangabo bande nambona hano ari umutwa binyohereza bashima kuko ngo abanyamurenge ngo bafashwe ararusize ibintu ngibyo ndaza kwegweza amakuru le communauté banyamurenge dénonce une retrait de facade des troupes rwandaises uravuga iki se afite ishingiro nyamara none se bwana iyo troupe iryo tangazo sidaribona iyo troupe rwandaise niyihe ko baravuga ari cyangwa se
ariko nawe none hari rimwe uzi utubaza ibibazo ushaka kugira ngo uzamura amasukari no kuvuga ngo abo bazamuye abo basohoye iryo tangazo bwana munyamakuru ndangiza kugira ngo ntange umwanya n'abandi bavuge abo basohoye itangazo numvise wari usomyemwo bamwe niba abandi duhora tuvuga n'ubundi ubwo uyu munsi barashobora kuba bataronse umukate w'ejo niho bazindutse gushaka kandi ntibaje kuwushaka badafite itangazo nk'iryo bwana munyamakuru nyamara barakomeye les communautés abanyamulenge de Kinshasa Kinshasa iyo bari imfungwa z'abanyamurenge ziri Kinshasa nizo tuzi afungiye abagabo banahamagariye communauté internationale sindaginjiramo rino tangazo neza ariko reka wumve tukiri muri uwo murya wumve ukuntu nsome kino gifaransa wumve bavuze ngo les organisateurs urumva ntibariyaga appeler les autorités congolais uri kumva congolaises ainsi que les communautés internationales uri kumva arrêter vigilante face à l'évolution de la situation sécuritaire dans la plaine de la Ruzizi. Muze wumvishe iki gifaransa muze icyo nkunda muze nukazumvikije gifaransa ngaho muze ari curenza aho ngaho nyamara bisegeti baramushigikiye n'abanyamurenge bahariye none icyo banda gukuramo no kuvuga ngo abanyamurenge yasigaranye izina kandi n'abariya izo mbesherwa nyine bigira abanyamurenge iyo bari bazi ukuntu abatuka n'ukuntu abafashe avuga ko ari abanyarwanda baba banditsega bakavuga bati abanyarwanda bari Kinshasa none tuzoba abanyarwanda ko bavuze ngo abanyamurenge bari muri plene ngo kuba yakuye abanyamurenge abanyarwanda bari muri plene ngo birabanejeje kandi icyo ngo gikwiye gutuma bamusubiza kuri manda none se abahavuye bose ko bavukana n'abo ngabo babihakanye bakaba abo kubicisha buriya se barisobanura batese cyangwa iyo barabisobanura ate mu gihe avuga ngo abo birukanye ni abanyarwanda kandi abamushimira ngo bo bakaba abanyamurenge noneho biriya avuga kandi ubundi akagenda abyivuguruzamo bariya nibo mbaraga nkeya ahubwo iyo bataza no gushiraho icyo ngicyo nabo ngo bamushinyagurire iyo barekera gutyo wenda babasha kubyihanganira ariko ubwo bashizemo ako ngako ndakurahiye hariya ukazabona ririya tegeko rigenda rikagira ikirishimangira ngo nuko bavuzemo abanyamurenge ubu ngubu batangiye kubahindura bavuga yuko ari abanyarwanda biwe yahaye amafaranga kandi n'abariya abandi bose ubona uvuga ngo hari abaguverineri mu maprovince ngo bashobora kuba barabikoze yego bobikora none se nka kuriya kwa Purusu uko ubireba Purusu urabona ko yahopta irihe jambo se cyangwa iyihe para kuriya afite parti pris n'iriya imushize ku buyobozi hari akaba yiba ibyo ashaka kurenganya byose akabirenganya kandi biriya byose by'amafaranga wumva ngo yamugikiyemo miliyoni zitagira uko zingana niwe na shebuja bazisangira aragenda akamucira duke mu kanwa ibindi byose shebuja agahongorora nawe akagenda abihonga abaza abihonga hanze kugira ngo babe bamufashe ku isunzu ariko bariya bose ntacyo bizabagezaho bwana munyamakuru ndakubwira ko niba yari yarabuze intambara nyayo ubu ngubu noneho afite urusyo rwayo kandi atazikura ku ijosi icyo nicyo nguhamiriza aha ngaha uri kuvuga ushingiye kuri M23 natwirwaneho se cyangwa uri kuvuga bitewe n'abariya bahagurutse bishingikije rya tegeko ese abo bari bamusizeho ubuho niki se tuwumva twongoro ntumishe kwaguza izindi drone ahubwo uzamumva munza sizo ngiza atera abarundi niko bwana reka nongere kuri muzehe aka kantu uhamije kuko drone yarashe abarundi ari iya Kongoro komeza rushimi Kongoro yaravuze ngo umuntu wese uhagaze kuri zerazo zayimutera nabo niho bahagaze ariko rushimisha komeza
narivuze kuri ako kantu warubajije muzehe ngo ese barashobora kuba yigwiziriza abanzi kandi afite abamushigikiye. Ni ukuvuga ngo yatangiye arwana na FCM 23 twirwaneho, noneho buke atangira guhiga Kabila za ari Sovore Kongo, ubu nayo irahari ifite n'abayoboke. Ubu noneho haje si 64 ubu nayo yagize abayoboke. Abo bose iyo kera si ibice bitatu amaze kwiremera bimugwanya. Ni ukuvuga ngo mu mezi make araba yaremye n'icyakane. Ibyo byose ukagira ngo aho bizohurira cyangwa umunsi buri kimwe cyose kizohagukana mu Kondo hariya n'abariya babo kwa Rubanga baraho uzayituri na Mugondo narivuze bivuga ngo bite bari birindwi baraba bamwicuru. Narivuze bike mbero muri byinshi. Ni ukuvuga ngo ahubwo warusha hariyambika mugani wawe umunsi yagwiyambitse tazagwiyambura. Reka dukomeze ku makuru ya Nairobi. Dukomeza ku makuru ya Nairobi. Nabonye imyigaragambyo yakomeje kuba myinshi ndetse n'ahanga abantu twagiye tubereka ngo byifashe gute. Bwana Freddy, ngaho tubwirega wewe wakurikiranye imyigaragambyo. Ubundi imyigaragambyo imaze iki, irashaka iki, ni bande bari kwigaragambya kugeza kuri ubu ngubu? Uyu munsi ubaye umunsi wa kabiri imyigaragambyo irimo. Murakoze cyane. Reka wenda duhere kuri icyo ngicyo cyo gusobanurira abantu imyigaragambyo icyo ari cyo n'icyo igamije. Sinzi niba muri kunyumva neza. Ube kwigirayo gusa kuri telefone namara uzamurijwe. Murakoze cyane. Imyigaragambyo rero yaturutse ku kibazo gitewe n'izamuka ry'ibiciro by'amavuta ndetse na peteroli bikoreshwa mu binyabiziga, mu modokari ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ni imyigaragambyo yateguwe n'urubyiruko, ariko kandi navuga ko ari abanyakenya muri rusange bagamije gusa n'abahamagarira leta ko yagabanya ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. N'imyigaragambyo rero yitabiriwe cyane cyane n'urubyiruko, dore ko aribwo bwiganje cyane mu gukora imyigaragambyo, aho bavuga ko leta yagize n'intege nkeya. Ariko rero izamuka ry'ibiciro bya peteroli ryaje bikurikiranye n'intambara yabereye hariya muri Iran. Twagiye tubabwira ubwo Amerika na Israel bagiye bagaba ibitero hariya muri Iran, kubera ko uriya muhora wa Hormuz wari wafunzwe. Ni ibintu twagiye tugarukaho tuvuga ko mu isi yose ingaruka zahageze ku bihugu aho amavuta ari kubura uburyo aza mu bihugu. Abanyakenya rero sinzi niba kwihangana wenda byarabananiye gutegereza. Urumva n'ibindi wenda bashinjaga ubutegetsi bahita bafata umwanzuro wo kuja mu mihanda kugira ngo bamagane iri zamuka ry'ibiciro bya peteroli. Imyigaragambyo rero nyirizina yatangiye ku munsi w'ejo, aho urubyiruko rwibiraye mu mihanda bafunga imihanda mu buryo ejo kabisa mu mujyi mukuru wa Nairobi ndetse no mu bindi bice bitandukanye by'igihugu. Nta bikorwa byigeze biba aho urubyiruko rwagiye rwirara mu mihanda bagafata abantu, ndetse minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu nawe yaje gutanga ijambo ku mugoroba avuga ko hari amabandi yihishe muri iyi myigaragambyo agirira abantu nabi mu buryo hari abanyazwe muri iyi myigaragambyo cyangwa se muri aka kavuyo k'imyigaragambyo. Kugeza kuri ubu ngubu rero polisi ya Kenya yatangaje ko abantu bagera ku 111 aba ngaba nabakekwaho kwitwikira imyigaragambyo kugira ngo bakomeze banyage bamaze gutabwa muri yombi, ndetse 30 muri aba ngaba bitabiriye imyigaragambyo kuva ku munsi w'ejo kugera kuri uyu munsi nabo bamaze gukomereka. Ariko ku munsi wa none nabo kandi bitabiriye, ariko byaje kuvugwa mu masaha nyuma ya saa sita ko babihagaritse bavuga ko bahaye leta iminsi igera kuri 7 kugira ngo yisubireho. Nitisubiraho cyangwa se ikagabanya ibiciro bazongera kwirara mu mihanda noneho mu buryo gusumba uburyo bari bajemo cyangwa se mu buryo barimo babikora. Kugeza kuri ubu ngubu rero biravuga ko imyigaragambyo isa n'ihagaze, ariko mu nagambyo by'agateganyo kuko bahaye leta iyo minsi igera kuri 7 kugira ngo ikore ibishoboka byose iki giciro cy'amavuta kimanuke, kuko litiro ya essence muri Kenya yarigeze ku mashiringi 230 n'andi hejuru. Abanyakenya bavuga ko zabaye imbogamizi ikomeye cyane ku bijyanye n'amatransporo n'ibindi bitandukanye, ndetse n'ubuzima burahenda kubera icyo kibazo cya peteroli. Rero bahaye leta iminsi igera kuri 7 kugira ngo yisubireho, nitisubiraho bazongera bagaruke mu mihanda.
kugeza ubu ngubu rero nuko bimeze. Bilal amaze gutabwa muri yombi bagera ku 111, abamaze gukomereka ni 30. Ku munsi w'ejo raporo yaravuze ko amaze gupfa abantu 4. Raporo y'uyu munsi yasohoka kubera ko niga imyigaragambyo yari kirashira wenda neza gusohoka. Turaza gukomeza kubigezaho abakomeje kudukurikirana bona mu makuru. Ese ko nangira ngo ibitoro biri ahantu hose n'ahangaha byarazamutse, ko numva aho ngaho mufite ijambo rinini kandi nta binani yayo mufite? Urumva wenda abantu bafite kwihangana kwabo, cyangwa se hari igihe freedom wenda iba nyinshi, cyangwa se ibintu, hari n'igihe wenda abantu bamenyera leta kuyitirira ibintu byose bitewe wenda n'ibyo ikora. Tekereza ko ariyo mpamvu rero aba banyagihugu wenda batekereje ko ari impamvu za leta. Sinzi niba wenda badakurikirana amakuru mpuzamahanga, ariko urebeye muri rusange n'ingaruka zageze ku bihugu byinshi, ndetse no muri Amerika yewe mu minsi ishize twarimo tubivuga, wahitugezaho ngo ubu nyine essence igeze ku madolari baratanu, sinibuka neza uburyo igeze ku madolari 4 n'ibice 27 30. Nabonye yamanutse yarageze ku 7 n'ibice 8, kandi hambere twari kuri 2 amadolari 2 cyangwa n'ibice bike. Urumva kuko yagize hafi double. Kubera ko ndabona hano bahaguruka ngo baje kwigaragambya mu Rwanda naho nuko. Ahubwo none zindi mpamvu zabo wasanga ari ibibazo bya politike bindi wenda by'ihishi inyuma, ariko icyo bashize imbere ni icyo ngicyo. Kandi ntekereza ko ari ikibazo rusange wenda batagakwiye kuja mu mihanda, kuko kuri ubu se bahagaze. Ubu nyine tuganira se iyo myigaragambyo nyuma yo gutanga ayo mabwiriza yuko bagomba kubikurikirana basaba abayobozi, bahagaze se nta myigaragambyo kugeza kuri ubu ngubu birimo? Kugeza ubu rwose yahagaze, kugeza ubu ngubu nta myigaragambyo, kuko imyigaragambyo zihagarara mu masaha nyuma ya saa sita. Kugeza kuri ubu ngubu nubwo wenda ibintu bitaraje mu buryo nk'uko bisanzwe, ariko bijanye no kuva mu mihanda byahagaze. Abantu wenda no gutegereza iyo minsi bakareba niba bizahinduka cyangwa se niba bitazahinduka. Ubwo icyo ni ikindi kibazo naco tuzakomeza gukurikirana. Ari ibintu se ngo bamwamenye byo byangiritse aho ngaho bikurikiranye niyo myigaragambyo yagiye bazenda mu duce dutandukanye, dore ko ejo twaza tuvuga kuko ari imodoka y'umurundi yatwitswe aho ngaho Gidurayi 44. Birahari, abantu barebe no kuri channel yacu hari imodokari twashizeho y'amatatu, ni imodokari yari misha mu muhanda. Ubwo ari y'umurundi wenda umwagarutse w'ejo, ariko hari n'izindi zahiye. Hari abantu twagiye tumubona ku mavideo bagiye banyagwa ibyabo, cyane cyane abamotari nk'abo bakora ibya Uber. Umumotari yajanaga wenda kugera nk'umuzigo ushiriye ahantu, agasanga imihanda bayifunze, bagahita bamwambura ibyo yari afite. Ni ibintu byinshi byangiritse rwose. Urumva n'abantu bakomeretse bagera kuri 30, abatawe muri yombi, ari abapfuye. Muri iyi myigaragambyo ntiyabura rwose ibintu byangiritse. N'ahandi mu gace kitwa ngo ni Rongayi hari supermarket ya ejo yasahuwe yitwa ngo ni Masai Mall. Rwose urebye barayangirije, ni supermarket yari ikozwe mu birahure barabimenagura, kandi n'ibintu rwose byinshi nini cyane ira supermarket. Hanyuma rero ibintu byinshi rwose byangiritse. Amakuru ari kugenda avugwa rero muri Amerika, tugenda tugana ku musozo bimeze gute? Urakoze cyane. Muri Amerika hari itegeko rya mu Burundi. Reka tubanze tugaruke mu Burundi, aho nabonye itangazo ryabaye ry'u Burundi bavuga kuko abantu badafite ibiti bingana ibiti bya avoka rya bavuze cyangwa n'inzu ngo ntagomba gushaka. Inkuru z'i Burundi zisa na comedy kandi ziri serious. Ni umuyobozi wo mu gace, reka ndebe uko kitwa, yavuze ngo umusore wese waba umuhungu n'umukobwa ntawemerewe gushinga urugo adafite inzu, ikindi kandi ngo udafite ibiti 10 bya avoka ndetse n'ibiti 100 by'imyumbati hari mu gihugu cy'u Burundi. Ni umuyobozi wa komine Muyinga, aha ni mu ntara ya Buhumuza, ari mu burasirazuba bw'u Burundi, witwa ngo ni Misago Amede. Iyo batanze iri tegeko ribuza abasore badafite inzu n'imirima gushaka abagore. Ndahazi cyane Buhumuza shewe. Ngo ni icyerekezo kijanye n'uko ngo abarundi bagomba gukura amaboko mu mifuka bagakora mu buryo bizagera kuri mu mwaka wa 2020, mu mwaka wa 2040 abarundi bose barakuye amaboko mu mifuka, ndetse akaba ari vision kandi izagera no mu mwaka wa 2060 abarundi bose barakoze cyangwa se barabonye imirimo. Ngo iri tegeko rero rigamije ko abarundi mbere yuko bashaka cyangwa se
ngo bazazaja gusezerana muri leta bazabanza aba president ibyo bintu nari mvuze ugomba kuzaba ufite ibiti 10 bya avoka ndetse ufite n'umurima wawe n'inzu ndetse n'ibiti 100 by'inyumbati ibitabi ibyo ngibyo kandi umuntu uzishingira wazabihanirwa n'amategeko mu buryo bukomeye cyane. Ubwo rero abarundi mukomeze mutera ibiti byinshi kugira ngo muzemererwe gushaka abagore n'abagabo. Ikindi kandi ngo muri iyo nzu ngo iyo nzu igomba kuzaba ifite za matora, ifite amabati n'ibindi bikoresho byo mu nzu ngo niho uzaza wemererwa gushingirwa muri leta. Bwana munyamakuru n'amakuru ari i Burundi. Numva biryoshe kumva ni iterambere ryiza gusa mbonye benshi bajinga. Ariko umuntu yakwibaza yashingiwe abifite n'itegeko nshinga mzee ntabwo nijyaneba gushingirwaho yarashingiwe ariko hoho reka turekane na neva n'itegeko nshinga rihari twarabanaga mu ishyamba nawe tubwira amakuru avuga mbere yanze tubwira bari baraduhisha amakuru gusaba amashenyi ngo baza gucisha imbwa hariya mu Gakumba neva se neva nyine neva yari esikotingaga kwa Nkurunziza esikotingaga umugabo bita Minani aho kagira inkuru yaratashe we arabanza gutera ivyo biti ariko bovuye ku mategeko cyangwa amavoka hariya mu Burundi badakoresha iki kweli tumvishe kuko abutewe amavoka kandi nasanze hano muri Amerika henze iyo ashaka kugura muri Amerika urumva ashaka kuyegereza abaturage n'igihugu ciwe bona ndizarindi bajamo diare yonyine n'izabimari muze ikibazo cyawe ni kimwe wewe ntuzi necessite ya avoka mu mubiri w'umuntu ariko se avoka wayirya yonyine nikijumba tudavoka y'abantu nikijumba tuzi necessite y'ikijumba na avoka njyewe nigeze kubirya igihe kimwe mu exploiter amavoka ni Burundi buzaba wayo bwa mbere se hari abarundi batekereza cyo kimwe na nyirabo nyine kabisa wari warya ikijumba cy'ingozi na avoka wari warya ikijumba cy'ingozi na avoka ikijumba cy'ingozi ntabwo nemezanya ntabwo ingaho vuga ko witekereza ariko naje narengeye kuja kumubaza avoka nambira ukuntu bazibika kugira ngo ntizibajije jewe ko ndabaza Fred se yabaye Burundi ko ndabaza jewe Fred se yabaye Burundi reka tuve rushimisha ndashinga w'amapoko twarahabaye vuga uti narahabaye zaradutunze cyangwa uti naje naraziriye nje naraziriye n'ibijumba ukumva nari bintu byiza cyane yego ngaho tera imbere ni ukuvuga ngo hariya iki kintu ntabwo kibaye kuri none kuri manda y'uwahoze ari perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yigeze kugarukaho yigeze kuvuga kuri icyo kintu nawe ahimiriza cyane abarundi gutera amavoka ndetse aza no kubisigura bibasobanurira arababwira ngo ivoka ngo nicyo kurya ngo ushobora kurya udagifashisha ikindi kintu icyo ari cyo cyose ukaciririrwa ngo nicyo kurya ushobora kurisha ikijumba umugani wabo ukarya ugahabwa mu gihe wabuze imboga ukakirisha ubugari ukarya ukaja ku murimo ni ukuvuga ngo ibyo ni muri bimwe yasobanurira abarundi bano nihanganira gatoya ni ukuvuga ngo rero ahubwo njyewe icyantangaje nicyo nibajije
n'ukuntu yavuze ngo mu bihumbi 2000 ibaza pesi uko uwo ni umuhigo wo gutera amavoka ishobora kuja imihigo y'igihugu iya 2040. niko ngufashe Rushimi. Mbaze ikindi kibazo. Banda witonde rushaho. Subiza niba bakoroha banyunganira. Reka nkubwire amakuru. Ntabwo biriya biti bya avoka ari bino biti bisanzwe. Ni ibiti by'ikijambere. Oya nagusubize rwose nagusubize. Uri kumva muze? Ibi biti hariya mu Burundi batera ni ibiti by'iterambere mu buryo bidakura ngo bizamuke bishike hejuru. Ni ibiti byakuraga bikajegera hasi kandi bikera cyane ugasanga bifite amavoka angana gutya. Basuye kuzana n'indi mbuto ya kabiri y'igitoki, wasangaga igitoki ari kinini kudukurikirana. Ibi bintu baramba bumva kuko nabaye hari i Burundi. Wasangaga igiseri ape nari amavoka wasangaga yareraga cyane kandi ugasanga igiti n'ikigufi kitatwaye surface nini hejuru. So uyu mushinga w'amavoka njeke umushinga umwe nagaye gusa hari i Burundi bazanye. Ni umushinga ni w'Inyenzi harya w'Inyenzi. Ariko umushinga w'ibiti nari ushigikiye. Urawibuka ujya mushinga w'Inyenzi bari bavuze Inyenzi nazo ngo zigireze. Ari ibinyenzi bikuru bazavuga bazorora. Freddy ngakomeza. Reka dukomeze n'amakuru hano. Reka dukomeze n'amakuru. Ya murakoze cyane gusa wenda muraza kunyihanganira kubera network nkeya. Ndashaka kubaza. Yego mze. Nukuvuga wamyutinze kura muri yamyutinze. Abo bageni bashakwa nafunguye kabisa sinzi niba wenda ari network nkeya. Komeza ngo abageni. Nukuvuga ko je nabazaga niba amavoka bayakwa abageni cyangwa niba ari abageni bakunda mu gihe bashobora kuba baramye ariho bagishaka. Ngarushimisha none ico kirandese. Ari amavoka mzee. Kugira ngo bazagira urugo rurimo ivyo kurya. Wewe ndoyumva ko harimo n'imyumbati bazatera. Nukugira urugo bazabura mu ivyo kurya urugo rurimo ihirwe bakazabona abantu bakunda abagaburira. Reka dutambuke kuri ano makuru yo muri Amerika mzee. Mzee iyo nkuru yawe turaza kwigarukaho. Hanyuma rero reka tuje hariya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho iki gihugu cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze amabwiriza masha akomeye cyane ku bantu baturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Uganda ndetse no muri Sudani y'Epfo mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira y'icyorezo cya Ebola gikomeje gufata indi ntera mu karere. Ikigo rero cya Amerika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara cyangwa se CDC cyatangaje ko guhera kuri uyu wa mbere washize ukwezi ku itariki 18 cyatangiye gukoresha itegeko rya Title 42 ryemerera Amerika kugabanya cyangwa se gukumira abantu baturuka mu bihugu byugarijwe n'indwara z'ibyorezo kuyinjiramo. Aya mabwiriza rero azamara nibura iminsi 30 akaba areba cyane cyane abantu batari abanyamerika bakorera ingendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Uganda cyangwa se muri Sudani y'Epfo byibura mu minsi 30 cyangwa se mu zumweru bigera kuri 4. CDC rero yavuze ko izakaza igenzura ry'ubuzima ku bantu binjira muri Amerika baturutse muri ibyo bihugu, mu gihe bamwe bashobora no gukumirwa kwinjira muri kiriya gihugu nanone kubw'iryo tegeko ry'uwo muryango uharanira ko ibyorezo bitakwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
ibaye rero nyuma y'uko ishami ry'umuryango ryita ku buzima OMS ryamaze gutangaza ko Ebola iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Uganda, ariko ari ikibazo, kikaba ari ikibazo gihangayikishije ubuzima bw'abantu, cyangwa se kikaba ari ikibazo gihangayikishije ubuzima bwo hirya no hino ku isi. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu yatangaje ko abantu barirwa ku 116 biganjemo abo mu ntara ya Ituri no mu mujyi wa Butembo muri Kivu y'Amajyaruguru aribo bamaze guhitanwa na Ebola muri iki gihugu, mu gihe abarenga 300 bakekwaho kuba barayandure cyangwa se bakekwaho kuba barayanduye. Muri Uganda rero muri Uganda ho hamaze kwemezwa ko abantu 2 banduye Ebola i Kampala, barimo umuntu umwe wahitanwe nayo. Kugeza ubu rero muri Uganda ho hamaze kubarirwa abantu bagera kuri 2, umwe ndetse yaranamwishe. Ishami rero ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryavuze kandi ko iki cyorezo kiri guterwa n'ubwoko bwa Ebola bwitwa ngo ni buryo bukaba butarabonerwa urukingo cyangwa se imiti yihariye yemewe n'abaganga, cyangwa se imiti ihariye igomba kubuvura. Ubwo bwoko rero bwa Ebola bushobora guhitana hafi kigero cya 25 kugera kuri 40% by'umuntu wese wabwanduye cyangwa se gifite ubukana na 25 na 40% by'umuntu wayandura byo kumuhitana. Amerika rero kandi yasohoye amabwiriza abuza abaturage bayo gukorera ingendo zitari ngombwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Uganda, mu gihe ambasade yayo muri Uganda ihagaritse by'agateganyo serivisi zo gutanga viza kubera ubwoba bw'ikwirakwira ry'iki cyorezo gikomeje guhungabanya umutekano hirya no hino ku isi. Mu rwego rero rwo guhangana na Ebola, OMS yamaze kohereza muri Bunia mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tone 7 z'ibikoresho by'ubutabazi birimo n'imyambaro y'ubwirinzi, amahema ndetse n'ibitanda byo kwakira abarwayi muri ibi bice byamaze kugiramo Ebola. Uko niko bimeze mu mabwiriza masha yasohowe. Ni menshi, turaza kugaruka mu makuru y'ubutaha, turaza kureba iki kintu kijanye na nuclear energy cyangwa se iki ibaruwa nabonye ryabera mu Rwanda. Turaza kubigarukaho ndetse turebe n'itangazo ryasohotse, turaza kugaruka turebe n'ababashije kuhaba hariya mu Rwanda muri ibi ngibi nari mbibabwiye. Hanyuma turaza kugaruka turebe n'ibyo ngibyo twari tubabwiye byabereye hariya i Kinshasa mu buryo bwo kugira ngo turebe ibyo bariya bagiye bavuga. Turaza kubabwira amakuru menshi rero mu gitondo. Reka tuyifurize gukomeza kugira ibihe byiza kandi mutwihangana tutanabara bagiye kurambura ikiganiro aho twari dushikiye cyara kwa Ndayishimiye. Bifurize kugira ibihe byiza, dushimira n'abantu bukafatikanyije kugira ngo tubane mu makuru, ariko sinagenda ndasomye ama message amwe nambona ku bantu tubana yanditse ngo iyo kuba ngo ni ngo nazerukaga mu kibira burya zizira ngo abaca abacengezi abacengero b'abarundi ya n'abantu bagenda basesera ngo ni bahame hamwe ngo na nyina wundi nawe arongera kandi arandika akomeze aravuga ngo abarundi ngo rega ngo se Ndagara ngo yarabagurishije ngo ahubwo ngo nabagira inama kumwunganira ndetse no kugira no kugira kuva hariya muri Kongo mu rwego rwo kugira ngo babashe kwirengera ubwabo bonyine. Naho ndabona hari umurundi waje nawe aza kukomanta hano avuga ngo iyo myigaragambyo ngo natuzobanze ngo tuyitangire ngo namara tuje mu Rwanda. Niba tuzoja mu Rwanda kugira gute? Iwacu ni muri Kongo wa murundi, tuba tuja mu Rwanda turi abanyarwanda. Uko nko rero niko bimeze. Reka dushimira aba bose bagiye bandika. Hariho n'undi witwa ngo ni Rushambara James yavuze kuko yaza dushima umubwira ko hari imodoka y'umwe nawe batwitudu yabyumvishije imodoka y'umwe nawe batwitudu iyo karabyumva yabyumvishije yazumvishije. Sawa rero ngaho mugira ibihe byiza.
bagenzi banje Kamzeje Deo na Fred